Kembali terbingkis buat rekan hadirin semua. Wong Jombang, dan studio official. Duka berantemen, gue rasa demen digawe larang, nyaga cinta rusak ning akhir cerita. Pengen ngomong demen, dia ninggalakeun sulaya cinta demi harta uang atine kita. Duka berantemen, Azkia Yosik buat Anda. Kembali spesial buat majikan keluarga besar hajat pengantin. Kakang sing dituduh, senok sing selingkuh, digawe wirang pinter rubah omongan. Demi wong anyar ning kakang cintane buyar. Spesial buat yang punya depan. Berjuang wong anyar sing menang, kalah di dunia si badan bisa apa. Wong semene nerima sabar bae. Pengen ngomong demen, dia ninggalakeun sulaya cinta demi harta uang atine kita. Duka berantemen, dituduh senok sing selingkuh, digawe wirang pinter rubah omongan. Demi wong anyar ning kakang cintane buyar. Berjuang wong anyar sing menang, kalah ning dunia si badan bisa apa. Wong semene nerima sabar bae. Pengen ngomong demen, dia ninggalakeun sulaya cinta
demi harta uang atine kita duka beranteman. Buat yang lagi nonton di rumah ya, spesial buat warga Jombang tercinta. Dituduh senok sing selingkuh digawe wirang pinter rubah omongan demi wong anyar nikah kang cintane buyar. Berjuang wong anyar sing menang kalah ning dunia si badan bisa apa wong semene nerima sabar bae duka beranteman kue rasa demen digawe lara rusak cinta rusak ning akhir cerita. Pengen ngomong demen dia ninggalakeun sulaya cinta demi harta uang atine kita duka beranteman. Satu tembang digawe wira lewat